Dobar dan svima, dobrodošli na drugu po redu naučnu konferenciju Perspektive političkih nauka u savremenom društvu 2, koju organizuju istraživači sa Instituta za političke studije Beograd. Kao što ste mogli da vidite u agendi, na početku obratit će nam se direktor našeg instituta, dr. Miša Stojadinović, svojim uvodnim izlaganjem. Direktor, izvolite. Hvala puno. Pre svega, dobar dan svima, dobrodošli na naš institut. Hteo bih da pohvalim inicijativu naših mladih kolega koji su zaista uložili jedan ogroman trud i napor da bi se ova konferencija održala. Ono što je zaista za svaki ponos i diku našeg instituta jeste rad mladih istraživača ove godine koji su pokazali i spremnost da preuzmu odgovornost i da učestvuju na nekim veoma teškim konferencijama, da organizuju neke veoma izazovne zbornike koji su izazvali ogromnu pažnju ne samo naučne, već i stručne i društvene javnosti. Tako da, ako je nešto institut ima da bude ponosan, to je na mlade. I ono što mi je drago jeste što su naši mladi istraživači pre svega cijeli da obuhvate mladi istraživači sa drugih institucija i da na neki način naprave mrežu i da na taj način nekako i napredujemo. Ta saradnja svakako može biti ostvarena i kroz institucionalno, kroz organizovanje konferencija i uz mogućnost da objavljujete radove u našim časopisima i tako usavršavate vašu naučnu, stručnu karijeru i napredujete kroz naučna zvanja. Ja neću mnogo dužiti svakako kako ne bih oduzimao vremena vama. Zbog nekih svojih obaveza morat ću da napustim konferenciju, ali ću se svakako upoznati šta je bilo kasnije od organizatora konferencije, podnećem i detaljan izveštaj. Na kraju će biti urađen jedan zaista perfektan zbornik radova, još jedan u nizu i zaista se nadam da će se ova saradnja i praksa sa mladima nastaviti i u toku sljedeće godine, da ćemo imati broj 3, broj 4, broj 5 i na taj način uvrstiti ovo kao jednu svakodnevnu i svakogodišnju inicijativu. Tako da sve čestitke i želim mnogo uspeha u radu ove konferencije. Zahvaljujem se još jednom direktoru Miši Stojadinoviću na lepim rečima i na pohvalama za trud koji kolege sa našeg instituta ulažu. Kao što ste mogli da vidite prema agendi, sljedeće predavanje, odnosno izlaganje, jeste uvodno izlaganje koleginice Andreje Matijević i mene, odnosno Nenada Spasovića, kao dela organizatorskog tima konferencije. I naše izlaganje se tiče budućeg rada koji nosi naziv Političke nauke na raskršću, izazovi perspektive naučno-istraživačkog rada. Ova tema je negde u fokusu da predstavi ovako sveobuhvatno šta su to političke nauke, ne otvarajući mnoga pitanja u smislu da diskutujemo dublje o tome, već da zapravo zagrebemo tu materiju. Ako znamo da političke nauke postoje, možemo reći slobodno milenijumima, postoji se pitanje šta su političke nauke. To je jedno od pitanja koje možemo ovim radom da otvorimo i na koje mnogi ni profesori ni emeritusi ne umeju da daju jedan konkretan i tačan odgovor koji će biti suštinski isti kao i kod drugih, kao i za mnoge teme. Ako pogledamo šta kaže, na primjer, Robert Dahl, on smatra da ovo pitanje ne treba ni razmatrati, da je ovo metafizičko pitanje i da kao tako može dovesti, da je nemoguće dovesti do uspostavljanja jedne teoreme. Mnogi se pitaju da li političke nauke postoje, da su one zapravo jedan bezobalna oblast koja ne može da se kao takva definiše u potpunosti, da ne možemo da utvrdimo koji je metod njihovog istraživanja, šta je predmet istraživanja političkih nauka, te se i Karl Meinham pita da li nauka o politici uopšte moguća, odnosno da li ona može da postoji. U bivšoj Jugoslaviji i današnjoj Srbiji brojni autori i profesori su se bavili ovom temom i pitali su se šta su to zapravo političke nauke, da li su političke nauke jedna stara nauka, odnosno da li pripadaju toj, da kažemo, grupi starih nauka ili su možda pak jedan vid novih nauka, kako bi mogli da ih definišemo i grupišemo. Tako, profesor Radoslav Ratković kaže da podrazumeva da politika je zapravo započeta rano, odnosno u periodu starih Feničana i Kineza i naroda Maja, odnosno starih civilizacija, da tek taj naučni moment, odnosno odvajanje od filozofije stekla u antičkom periodu i da je tada postala, kraljevska nauka.
No, kada pogledamo ovako, ovo su samo neka od pitanja koji smo se dotakli, ne želeći da ulazimo dublje u njih. Ideja u našem radu jeste da zapravo otvorimo onako u tom teorijskom delu ova pitanja, ali da zapravo pokrenemo nešto drugo što je važno. Kao što i sama konferencija kaže, perspektive političkih nauka u savremenom društvu jeste koja je to uloga političkih nauka danas. Ako pogledamo, političke nauke se bave kroz svoju interdisciplinarnost sarađuju sa mnogim drugim, ne samo društvenim, nego i prirodnim naukama. U takvom pogledu naš rad se zapravo zasniva na tome da analiziramo neke od fenomena, ne isključujući bilo koje druge, nego već istaknuti one koji su često aktuelni, te tako u našem radu analiziramo interdisciplinarni karakter koji imaju političke nauke i njihovu saradnju sa drugim, pre svega društvenim naukama, ali isto tako pravimo jedan osvrt ka brojnim temama kao što je globalizacija, koja često bude okarakterisana kao jedan termin koji se godinama pojavljuje i koji kod studenata često izaziva upitnost i da kažem tako je i sama ona interdisciplinarna, ali mnoge druge fenomene kao što je globalna finansijska kriza koja je kao jedan ekonomski moment itekako važna i za političke nauke. Također u radu analiziramo i nesporno još jedan fenomen, to je skorašnja pandemija COVID-19, zatim brojne druge fenomene i sukobe, ali i nesporni moment tehnološkog napretka koji se ubrzano dešava i koji svi u ovom savremenom svetu proživljamo. U svemu tome mi gledamo da nađemo ulogu političkih nauka, odnosno nauke u politici, a ona kao takva je opet obuhvata i na neki način prožima sve te pore našeg društva, što bi se onako kroz jednu floskulu reklo, ali vidjet ćemo posle da smo zapravo došli do toga da politika je nužno potrebna za definisanje brojnih tema. U suštini, kao što je kolega Nenad pomenuo, mi smo u ovom svom istraživanju i ovom radu krenuli od pitanja koje je također otvoreno, kao što su i neka druga pitanja koje je Nenad pomenuo, a to je pitanje predmeta istraživanja nauke o politici. Jer tokom celokupne evolucije samih političkih nauka nije bilo ni jedne epohe u kojoj nije postavljeno pitanje karaktera predmeta, specifičnog predmeta političkih nauka. Von Bajme, na primjer, ističe da političke nauke pozajmljuju svoj predmet istraživanja i oslanjaju se na druge oblasti jer nemaju svoj predmet, a sličnu tezu ističe i Patrick Dunleavy. Međutim, činjenica da političke nauke imaju ovakav interdisciplinarni karakter ne umanjuje jedno stanje koje se uzima kao gotovo aksiomatsko, a to je da političke nauke imaju poseban predmet izučavanja koji profesori Radoslav Ratković i profesor Dragan Simonović ističu kao specifična politička sfera. I ukoliko uzmemo kao datus činjenicu da su političke nauke tokom svog razvoja stekle interdisciplinarni karakter, postavlja se ipak pitanje koje to subdiscipline kreiraju okvir političkih nauka. Primjer radi, Matej Dugan je isticao da se političke nauke nužno oslanjaju na druge društvene nauke i da samo u tom svom karakteru ekstrovertnosti one i mogu da zadrže svoju relevantnost u današnjim okvirima. Ipak, jako je poželjno da zadržimo neku dozu fleksibilnosti u definisanju predmeta istraživanja političkih nauka obzirom na njihov interdisciplinarni karakter. Minimalni konsenzus ipak potrebno da postoji i u tom smislu je potrebno definisati neke od suštinskih kornih subdisciplina koji čine okvir političkih nauka. U tom smislu globalne asocijacije, odnosno nacionalne asocijacije političkih nauka na globalnom nivou, dakle u gotovo svim državama sveta polaze danas od lista koji su kreirali Gudin i Klingeman u epohalnom delu za razvoj političkih nauka, a to je New Handbook of Political Science, i one navode listu koja uključuje redom političke institucije, političko ponašanje, uporednu politiku, međunarodne odnose, političku teoriju, studije javnih politika i javne uprave, političku ekonomiju, metodologiju politikoloških istraživanja kao najvažnije subdiscipline političkih nauka. Međutim, i pored ove interdisciplinarnosti kao jedna od karakteristika političkih nauka, neke granice istraživačkog obuhvata ipak je potrebno da postoje. Dodatno, u savremenom svetu, kao što je kolega već pomenuo, postoji čitavi set
mnogostrukih politički relevantnih i značajnih pitanja, te se time usložnjava pitanje specifičnog okvira istraživanja političkih nauka i dolazak do preciznih rezultata. To je naročito vidljivo ukoliko se bavimo izučavanjem nekih globalno relevantnih i značajnih fenomena. To je tako je bilo u prošlosti, a tako i dan danas, o čemu će kolega Nenad malo više izneti sad u nastavku. Tako je. Kao što sam već pomenuo, taj jedan fenomen koji je karakterističan negde po završetku Drugog svjetskog rata i koji oličava sve što se dešava u drugoj polovini 20. veka jeste globalizacija, koja sa sobom donosi brojne prednosti i mane. Kao i za sve, kad se definiše, uvek postoje prednosti i mane. Jel te? Pa tako i samo globalizaciju pojedini autori, poput profesora Pečoljića, definišu tako da kažu da s jedne strane to je objektivan, s druge strane subjektivan fenomen. Za nekog je to fenomen koji se dešava primarno kao jedna posljedica svetskih promjena, dok je s druge jedan to fenomen koji se sam po sebi nameće, odnosno da je on pre svega nametnut od strane pojedinog dela sveta, da tako kažem. Međutim, ono što je za globalizaciju zanimljivo i zašto je ona deo naše analize, to je ta brza smenjivost događaja. Nekako ne sporimo da su oni bili karakteristični da se smenjuju u brojnim sukobima ili događajima, mirovima i u 15. i u 16. i u bilo kom veku u prošlosti, ali nekako kada imamo danas digitalnu sferu vidimo da brzo dolazi do promjene da kažem, na toj primarnosti, na mainstream sceni, šta je taj problem u kojem se u nekom momentu razgovara. Ako tako gledamo, mi smo u jednoj kratkoj analizi u ovom radu osvrnuli se na period, na primjer, posljednjih 15 godina i uzeli smo samo neke od brojnih događaja koji su se desili, a koji su opet ostavili i dalje ostavljaju neke od posljedica u tom periodu. I ako gledamo, prije jedno 15 godina desila se čuvena globalna finansijska kriza, koja je, da tako kažem, posle krize azijskih banaka možda i najveći šok u tom ekonomskom pogledu i već možemo slobodno reći već duže vremena nemamo takav jedan šok na svetskoj sceni, ali nužno ne mora da znači da se možda i neće desiti. Međutim, već 2011. imali smo arapsko proleće i probleme i sukobe koji u nekim državama čak i danas traju kada govorimo o zemljama sa prevashodno islamskim stanovništvom, odnosno državama MENA, Bliskog istoka i Severne Afrike. Potom, možda bi neko rekao, jedan mirniji period i možda neki događaji koji su više ovako na agendi pokazali koliko neke teme mogu da budu bitne i za međunarodni, ali i nacionalni i lokalni nivo, jeste, na primjer, Pariski klimatski sporazum iz 2015. koji je ekološke probleme stavio na pijedestal u tom pogledu, ali vrlo brzo je to opet došlo do smene i imali smo situacije sa Brexitom, ali ubrzo i ono što nas je, ja mislim, sve najviše iznenadilo i nateralo da se možda čak i svi menjamo jeste pandemija virusa COVID-19 i analizu u ovom delu završamo sa sukobima koji su nažalost uvek prisutni i koji, jer čitav svet je pun nekih žarišta, među ostalog govorimo o ratu u Ukrajini i sukobima koji se dešavaju na teritoriju pojasa Gaze. Novih žarišta ima, novih fenomena će sigurno biti, ali ono što je nesporno karakteristično kada govorimo o političkim naukama i generalno ljudima koji se bave izučavanjem različitih, ne samo ovih, nego brojnih fenomena, jeste opet taj interdisciplinarni moment i ta nemogućnost da u potpunosti se na jedne duže staze isprati nešto, jer je smenjivost događaja jako brza. Međutim, koliko god ovo sve karakteristično ide, da kada govorimo o toj svetskoj politici, moramo da se osvrnemo na još jedan, onako u tom terminološkom određenju, pojam koji se tiče politike, taj policy moment, odnosno javne politike. Zašto su sad one važne posle svih ovih tema? Pa važne su iz ugla što sve što se dešava na svetskoj sceni potrebno je svesti na taj neki nacionalni nivo. Govorimo o tehnološkom napretku i on je neophodan da se spusti na taj nivo prosječnog građanina, odnosno da se definiše. I to vidimo kao još jednu važnu ulogu za rad svih politikologa i generalno ljudi koji se bave političkim naukama. Tako da to savremeni moment politike dobije tu novu dimenziju kroz ovo određenje. Hvala, Nenade. Još jedna od tema koje smo nastojali da obradimo u ovom svom istraživačkom obuhvatu jeste
tema koja možda nema globalni okvir u smislu u tom fenomenološkom smislu, ali svakako ima globalni značaj, obzirom da se uočava po pravilu, kao što će naše istraživanje pokazati nego u svim dijelovima sveta, a to je kriza demokratije u 21. veku. U tom dijelu istraživanja mi smo pre svega pošli od problema definicije same demokratije, koja, kao što profesor Zoran Krstić ističe, pripada rodu velikih političkih pojmova i stoga je jako teško dati jednoznačnu definiciju na sličan način kao što je to teško učiniti i sa političkim naukama kao takvim. Od toga smo prešli na problem merenja demokratije koji proističe iz sučeljavanja takozvanih minimalističkih i maksimalističkih određenja demokratije, odnosno iz uopštenog problema definisanja same demokratije. Problem merenja demokratije ne svodi se samo na metodološki problem u smislu kvantifikovati ono što je u nekim epohama smatrano čak i nemoguće kao podložno za kvantifikaciju, nego i usled činjenice da zbog različitih definicija demokratije, odnosno različitih aspekata demokratije koje pojedina kultura i društva pridaju u odnosu na druge, teško je definisati indikatore i indekse koji će na sveobuhvatan način prikazati demokratske trendove u svim državama na svijetu. Međutim, i pored ovih razlika, globalno najpoznatiji i najpriznatiji izveštaj, odnosno merenja demokratije su ona koja sprovodi od 1973. godine Freedom House i u tim godišnjim izveštajima koji se nazivaju Freedom in the World, oni obuhvataju istraživanje demokratskih trendova u 195 država i 15 teritorija. Međutim, naše istraživanje neće izvoditi zaključke o trendovima u demokratskom razvoju na osnovu rezultata ovih izveštaja, obzirom na to da mi smatramo da ovi pristup i način na koji se kroji indeks za merenje demokratije iskazuje određene metodološke manjkavosti. Pre svega, indeks demokratije, odnosno oni ga čak i ne nazivaju indeks demokratije, već uopšteno merenje demokratije koje sprovodi Freedom House se zasniva na merenju političkih i građanskih sloboda. U izvesnoj meri se oslanja na pitanja političkog pluralizma izbornog procesa, a samo malo dotiče pitanja funkcionisanja vlade i političke participacije. Upravo zbog toga mi smo nastojali da pronađemo neku alternativu koja na sveobuhvatniji način obuhvata sve ove neke dimenzije koje mi smatramo važnim za proučavanje demokratskog trendova u demokratskom razvoju državama na globalnom nivou. I kao ona sveobuhvatnija alternativa nude se izveštaji Economist grupe koji se objavljaju 2006. godine i koji pokrivaju ove manjkavosti u metodološkom smislu, u smislu dimenzija demokratskog razvoja čim se proučavanjem bave, ali i pored toga sveobuhvatniji su od drugih izveštavanja zbog činjenice da obuhvataju 167 država i teritorija, isključujući mikrodržave i teritorije. Naše istraživanje jeste gotovo što se tiče analize ovakvih izveštaja. Mi smo vršili komparativan pregled u vremenskim serijama različitih podataka i na osnovu toga izvodili različite zaključke. Međutim, mi sad nećemo na ovom mestu se fokusirati na rezultate u smislu nominalnih iznosa vrednosti tih indeksa. O tome ćete imati više prilike da pročitate u samom radu koji će biti objavljen u zborniku, ali ono što mislim da je važno napomenuti na ovom mestu jeste da je primetan osjetan trend pada indeksa demokratije na globalnom nivou od 2012. godine na ovamo, dakle u jednoj vremenskoj seriji od 10 godina na koju smo fokusirali naše istraživanje, i da taj trend nije karakteristika samo svjetskog proseka, već i da prati sve regionalne nivoje proučavanja bez izuzetka. Od posmatranih 167 država i teritorija iz obuhvata, samo 58 država i teritorija nije pretrpelo pad vrednosti indeksa demokratije. I mislim da je važno da u ovom trenutku, obzirom na to gdje se nalazimo i koja je poenta ove konferencije, da istaknemo podatke i za Srbiju. Srbija je pokazala se po vrednostima ovog indikatora, iako Freedom House ima drugačije rezultate, zadržala gotovo istu vrednost. Ne gotovo istu, nego čak u potpunosti istu vrednost indeksa demokratije koji iznosi 6,33 na skali od 1 do 10 i ocenjena je kao slaba demokratija. Uz povremeno takozvano, ovo je nenaučni termin, ali flertovanje na granicama sa hibridnog režima. Sad, postavlja se pitanje šta su uzroci ovakve krize demokratije na globalnom nivou. Ovo pitanje svakako ne možemo dati nekakav jednoznačan odgovor, obzirom na činjenicu da se uzroci razlikuju posmatrano od države do države, ali isto tako razlikuju se i demokratski izazovi u zavisnosti od perioda posmatranja.
Freedom House recimo ističe da 2022. godini postoje neke specifične vrste Economist grupa, izazova koji su karakteristični samo za datu godinu posmatranja i samo za pojedinačne države i regione. Tih izazova je zaista mnogo i različiti su, ali Economist grupa u konačnici navodi da se pitanje krize demokratije u ovim državama može istovremeno svesti na pitanje krize nacionalnog suvereniteta. I da ugrožavanje demokratije ima veze sa percepcijama ili stvarnim ugrožavanjima nacionalnog suvereniteta upravo pokazuju tendencije na europskom kontinentu. Mi u našem radu nudimo takozvanu svojevrsnu mapu puta koja će prikazati faktore, uzroke, događaje i situacije koje od 2008. godine na ovamo mogu objasniti razloge za rast percepcije ili stvarne faktualne situacije o ugroženosti nacionalnog suvereniteta, na čijim krilima, odnosno i na vetru takve percepcije, zapravo je došlo do rasta takozvane desničarske orijentacije, odnosno do jačanja često i ekstremnih desničarskih stranaka na europskom tlu, koje u konačnici dovele, pogotovo ukoliko su ušle u vlade tih konkretnih država, odnosno ako su postale deo vladajuće većine, dovele su do osvajanja određenih politika koje su dovele do naravno urušavanja demokratskih vrijednosti i posljedično do pada indeksa demokratije. Ipak i mi u našem radu želimo da istaknemo da takva antidemokratska orijentacija kao protivteža percepcije ugrožavanja nacionalnog suvereniteta predstavlja ono što smo označili kao svojevrsni politički oksimoron i to nastojimo da argumentujemo u svom radu. Dodatno mi smatramo da globalizacija koju je Nenad već pomenuo i posljedični tehnološki razvoj i napredak i laka i brza dostupnost savremenih tehnologija ne predstavljaju samo izazove, pretnje i rizike po različite identitetske i faktualne kategorije, već u tom nekom smislu mogu predstavljati i nuditi i nove potencijale za razvoj društva u načelu, ali i za unapređenje kvaliteta demokratije na globalnom nivou, tako da Nenad će se baš posvetiti upravo pitanjima tehnološkog razvoja u narednom dijelu. Tako je. Koliko god tehnološki razvoj i digitalizacija bili nešto što nije možda nužno vezano za društvene nauke, nesporno je da svi živimo u toj jednoj digitalnoj eri koja čak i nas koji smo u, da kažemo, naučnom stvaralaštvu dotiče i ima svojih prednosti. Naime, opet se vraćamo na to da savremeno društvo doživljava brz trend promjena koji je možda kroz različite aplikacije, uređaje i slično možda i najbolje vidljiv kako ta smena se brzo odvija, ali taj tehnološki napredak na neki način bole od informaciono-komunikacionih rizika, odnosno bezbednosti iz te sfere i gde mnogo veći značaj mogu dati ljudi koji izučavaju taj bezbednostni aspekt. Međutim, da ne bude sve tako crno kada govorimo o informacijama i tehnologiji jeste uloga, i ovo što je Andreja baš pomenula, uloga koju može da ima digitalna sfera i kako je zapravo ona važna za političke nauke. Pa s jedne strane važna je za političke nauke i generalno društvene, ali i sve druge nauke zbog stvaralaštva koja stvara. Ni na koji način u prošlosti nismo mogli da imamo pristup tolikom broju radova, knjiga, članaka i slično, ili da budemo umreženi sa tolikim brojem istraživača kao što je to situacija danas. Ako pitamo neke naše starije kolege kada su radili svoje doktorske disertacije ili tome slično, teško je bilo pronaći da li možda neko u nekom drugom delu sveta je nešto slično izučavao ili tome, ili da li ste mogli da se posavetujete s nekim u tom pogledu ili da nađete jedinicu literature, što je danas mnogo dostupnije. S druge strane, digitalna sfera je omogućila i da o brojnim, evo, uzmemo pogled, na primjer, ka ekološkim problemima u čitavom regionu i u svetu budemo daleko više informisani, odnosno da budemo
da kažemo, dobijemo taj prozor u svijet tih realnih stvari kako one zapravo izgledaju. S tim u vezi prebacio bih fokus ovog izlaganja na ono zašto je za političke nauke još važna digitalna sfera, to je taj moment mobilizacije građana, ne nužno da to bude shvaćeno kao negativno, da budu savremeni izvori informisanja shvaćeni kao propagandna sredstva, već kao sredstva mobilizacije i posticanje na participaciju građana. Participacija je nešto što je nužno nesporno povezano sa političkim naukama i kao tako je izuzetno važno. Ali kada pogledamo još neki značaj koji digitalna sfera ima, to je na same nauke, odnosno kako dolazi čak i do menjanja metoda kada se vrše pojedina istraživanja. Vidjet ćemo da je danas sve što je online dostupno omogućava lakši i jednostavniji vid prikupljanja podataka. Uvek možemo govoriti o pouzdanosti takvih stvari, ali čak i u metodološkom smislu dolazi do značajnih promjena. Zato što se opet vraćam na politiku, ako se setite onog prethodnog dela koji sam istakao, zašto su važne javne politike o kojima govorimo, važne su iz ovog pogleda kako bi se i čak ovaj digitalni moment sveo na svakodnevni život koji živimo i kako bi se i ta pitanja uredila u pravnom, ali i u društvenom smislu. I sad, obzirom na to da smo malo odužili u svojim izlaganjima i obzirom na sam karakter ove same konferencije i naslov koji je svima vam već poznat, mi smo smatrali da je prigodno da zaključimo ovo naše uvodno izlaganje razmatranjima o pitanjima perspektiva naučno-istraživačkog rada, obzirom na sve ove izazove koje smo već nabrojali, sa kojima se političke nauke kao naučna disciplina suočavaju. Pre svega u ovom delu rada mi ćemo nastojati da argumentovano pristupimo kritičkim stavovima poput Sartorijevog, koji navodi da usled nedovoljne povezanosti teorije i praktičnog političke stvarnosti razvoj političkih nauka ne vode ovu disciplinu nigdje do u njen kraj. Mi smatramo da postoje različite razvojne šanse za političke nauke skrojene zahvaljujući okolnosti u kojima se nalazi savremeno društvo, ali i društvena nauka kao takva. Pre svega, politikolozi kao svojevrsni naučnici u domenu politike nisu samo tu kao pasivni posmatrači društvene realnosti i političke realnosti kao takve. Oni, pored toga što mogu da analiziraju određene fenomene ponašanja pojedinaca, institucija, organizacija, država, vlade i tako dalje, oni mogu da te fenomene i kreiraju svojim tumačenjima. I to je ono što je jako važno, obzirom da društvena nauka može da isto tako pokrene određene društvene procese zahvaljujući zaključaka do koji se dođe ako su ti zaključci zasnovani na relevantnim metodološki ispravnim i terminološki preciznim istraživanjima. Druga stvar koja je jako važna i u kojoj mi vidimo razvojnu šansu političkih nauka jeste činjenica da političke nauke treba da više ostvare vezu sa praksom političkog delovanja ne samo kroz analizu delovanja država, institucija na zvaničnom nivou, već i razvojnu šansu vidimo i u razvoju civilnog sektora, odnosno nastanku i jačanju organizacija civilnog društva. Naime, kao što isto naš davne 1970. godine istakao, naučnici više nemaju tu privilegiju da budu samo da se izoluju u svojim naučnim promišljanjima i da budu izolovane od društvenog angažmana, a u razvoju civilnog sektora vidi se šansa i za napredak u domenu kvaliteta demokratskih institucija, obzirom da je upravo civilni sektor u velikom broju država i razvijen pod uticajem krize poverenja i legitimiteta demokratije. I na kraju, ono što želimo da istaknemo jeste da političke nauke u suočavanju sa ovakvim izazovima i rizicima i čak i pretnjama mogu da se dalje razvijaju samo kroz prilagodljivost na ovakve promjene, ali da takva prilagodljivost zahteva da se problemi u okviru i u domenu političkih nauka rešavaju uz globalni pristup i na inovativan način. U najkraćem čini se da će političke nauke zadržati svoju aktuelnost i da će biti vredno držanja ukoliko budu nastavile i u velikoj meri čak i uvećale razmatranje pitanja koje su od značaja za što veći broj ljudi.
Sad, o svemu ovome ćemo naravno i detaljnije razmatrati u svom radu u koji će biti objavljen u zborniku same konferencije, a o čemu ćemo sve učesnike konferencije i one koji su zainteresovani, svi mi kao deo organizacionog odbora blagovremeno vas obavestiti. A za sada hvala vam stvarno na pažnji, na strpljenju. Ukoliko nema nikakvih pitanja, naravno ukoliko ima, slobodni ste da razmatramo bilo čemu, a ukoliko nema, onda ćemo krenuti na pauzu za kafu. Ja bih sam iskoristio priliku da vam se svima zahvalim i da se zahvalim koleginici Andreji Matijević na ponovnoj saradnji, ali i kolegi Savu Simiću i koleginici Milici Topalović kao delu organizacionog odbora konferencije. Ne bih dužio više, samo bih vam poželao još jednom dobrodošlicu i da imamo jednu lepu diskusiju, druženje i nove saradnje na ovoj konferenciji. I da zvanično kažemo da je konferencija otvorena sa novim panelima.